by'umurongo na Deposit Protection Fund of Uganda okusaya millions 10 amateka n'ubushonshoke n'ukuratura abaturukize kandi umustudio zatunga umugisha munonga natayisa Honorable Minister Brett Ramirama ubwo ni n'umunyesingiro kandi ni Minister w'ibushubi ubwingi n'oburisa obwire bwingi cyakwazi tumwinaha tugari inshonga nyingi munonga inshonga z'oburisa inshonga z'obwingi kandi no mumba ministers by the way Western region so mbweno obwire bwingi naba naturuke kandi minister kukira kwija ready age obwire bwingi takwaho meza ashatu ningana atakeza ready age kutweza updates kutweza bumwe na bumwe kufumu ihanga ambona mawaziyogu tumwine nzanya tuganira na mnonga ibiryo mukaruru turebereho NRM yakitera higuru mnonga sipingiye positions nyingi mu ihanga akorga ha LCC level okika president level then kandi tuye tuganireho nyanchakare nebere yokweze mukaga bikoze kwa kabiri kandi numwe umbarwani nahabwe ico still nsabye ntureba relevance umugasho gwa tarehe 6 cya mukago nubo batandika isasi yo kubanza umukishaka nahabwe icyo ndabyo nsabye tuganiraho nangwa nebindi abukwate na discipline abukwate n'ya service delivery hona bamunasa nakushimira musibeje bagenzi tabaturukize nimbakurikiye mwaka kandi nimbakurikiye kwezo bururu niborere atabiri mu Rwanda rwingi mukakorya ka isingiro kandi nkarebera aha munonga tukakatira kandi maintain kandi by the way kandi ngambira uri umumba ntabarunze rakarune bigiri kandi manyingure ba social media uri yabigiri no genda ngajya ntura minister kintu kakitema mani minyi munonga so kakurike turahendekerebusha yes kwano katani cyakaruru nsama nshuma parampara mpaka tucyatari sete nyanchakare kandi uri umwe umbantu abineho information mpangwe kwemarira abukwate n'ikiro cya mukaga umwaka kumuruna orwenda 95 now akaruka kagenda kata nukarebota nandi ni gushitse aho washyika hana kujanti tikarebaga tugiye mu karuru insecurity ehozire nka this time muchikozire muta strategy neha nahabo kugira ngo NRM this time mukozirege munonga tinketegeze strategy Honorable Minister nakushemerwa ombishwire yabari munonga je kwanza cyabiyona ni ndamutya ubushizo wa Radio West ni matabarusya okumara urubona kandi mbasima kutera movement munonga tukatunga ubuhanguzi bw'amani kandi ngarike mbasime uburutu burabirimo twahezo bwasiri wa LCC nashi LCC yakashatu twaheza hatabire mu Rwanda rwona kandi na munonga bisingiro nimba kurikiye munonga abo kuba intebe zo kushiro gwingi almost 98% kezo twahire president zitwirwe aba NRM kandi ubuceka buke bwatwarwa independent kandi nabo abarukurininga NRM aha district twine umuntu otarwa yero mu parliament tukatunga yo mu wa independent na urukurininga konka inamba constituencies itano inazikaragayo umane mpito wa muhayo president wa muha 98.07% kandi wahezo urunya mwingi ururu imtwara birena kenda bitanu kaga na bitanu niho batire oh wonderful so isingiro 20% ya iguru kandi tukarite nambe rukumara Baida nimbaza kukurutse ni ukuruka yes now katigene para Honorable Minister katize ahashonga this time wench NRM no tekatika wench NRM nkiyo nkomuntu in experience mu politics in experience ayihanga politics za Uganda NRM abonki yereye mnonga wench basize kuba nesinga mnonga including ubwaniriza nari nimpura mu district nkayacotera almost Uganda ndashanga ngo umagombori 18 ga district nuko singire one sub county so habiriho kikozweho niki cyo kubanza ni service delivery government ya NRM ihereza abantu b'umusomo kandi yabahereza amatsuko neza kuhereza ikigambo cya PDM abantu bingi tubo kucyetegereza President akasharo ya leta miliyoni 500 burumuruka rw'abantu kweguzaho bakazigarirayo buri mwaka nihija miliyoni 10 nihija 10
abantu batungire miliyoni emwe ni ba miliyoniya ukuza kuba ya gavumenti yegera kubaraganisa ikintu nk'eki kiri kugenda omu maisho kikakitakabaho. Ikindi kya kabiri okushomesa amarwariro, this general improvement. So obuheereza buru ebyanga okushwa ebyanga okweza za district kwigura amagombora masya abantu nibeetegeka abantu bari omu kintu kyabo. So service delivery yongire amaizi coverage itwe nk'isinjo hati turiyo connectinga ebyaro 91 omu district. Amaizi bariyo nibatimba abantu nibareeba ebintu nibija, amashanyarazi gariyo omu magombora gona ahu gatakahikire nituja kutayo transformer nigahikayo kwonka gahikireyo tukwegeza kugashaka jingi. So obuheereza bubiireho kandi abantu bagira obusingi tukwegezire entaro noreeba abantu ekiri kuteera Tanzania bahungira kunuya, aba Rwanda bahungira kunuya, aba Congo bahungira kunuya, aba Eritrea bahungira kunuya, South Sudan bari kunuya, izo nizo etoriire obuhungiro ni Uganda. So nahabwekyo abantu okuteerera president akaruru kati kandi bakashagikayo naremu n'ekintu kiri kugira omu service delivery, abantu n'okugira amatsiko, abantu n'okureeba ebi barikuza. So nahabwekyo niyo tembeire surprised munonga kwihaho ekinteganise n'abantu okutateera akaruru ebicweka bihango. Nko butateera akaruru abamwe abantu nibaitwa obugara, abantu bajya Museveni we yagize eki yarabire. So nambwe n'owanye nyoka kaguma nimbagambira nakitamu amaani munonga mpaka aha muheru nimbagambira ngu biine kuja kuteera akaruru kandi abantu bija bakateera. By the way, Honorable Minister, tukarebaho ubumwe bwiziye bwakora ubumwe bw'abantu bari bebuza bwa BVVK machines tubaboneka akabwashuze sente nyingi think parliament umukuru. Well, kimwe cyatwira mu kishaka no kutera ubururu bushikire kandi nshema president okuremera nshonga ejo ubumwe bukozera handi tubakora ku kandi tuja kubitereza nibija gukora tubakirgaho. So abantu bamanyire by'ukora batanu bakora ubumwe nibija kuguma. So ikigendererwa kitu no kureba ngo kimwe cyatwira bushaka no kubatirira demokarasi hata abantu bateye ibyuma bitere namwe ni nabibiro bururu ebyuma byabwanga. So niyo nindeba ngo cy'ibyuma ekyo twine kukikiriza aboka ultimately ntendo buringaniza okutera akaruru. Yes, kandi nshonga nkuru munonga kandi nshonge iyo seteganisa abanyigana nangwa ne mwanshonga Honorable Minister iretera abantu batatera akaruru nshonga discipline mu karuru abantu kujuma ba ministers kareba hati kutoka by the way ngariyo bakujuma ibire byaho iro bukarura kaho ngari bakujuma kandi kikahorraga no shano kweshura umuntu ingano mujuma yamanga the disciplined candidates. So okujuma politics ubururu bw'enganda ubururu bw'edini icyo nicyo ntutiriwe dushime kwantu yero mu cyashiri cya 2021 icyo kubanza okujuma abantu ukababera nangu ukabiha n'ibishuba n'umushango kuko problem y'itwine ni implementation y'ibiragiro bitwatiro twine kiragiro ikirkwatara computer naje ibyo bya karmageze bya WhatsApp ukora WhatsApp tukatekeraje umuntu n'abakoma kuko ko zitu zirimo bunafu kandi ikindi twine abantu bine imico mbi office y'ibagitiyo umpino kode okujuma mwebembezi wihanga n'umushango okujuma minister n'umushango okujuma umuntu wabutosha ukamushishe ikitinisa cye n'umushango. So abantu nibajuma nuri nk'aba opposition bajuma president bajuma minister bajuma CDF itoke abakuzuma CDF nabone barenge nsharo umuntu urukura amahanga amahigi hanga ashime kubona ahibwe ikitinisa. So kukanura umuntu yargaho yamujuma agenda ona shiri biherere. So in fact nyoni ntekateka umwe biragiye biturkwira gukora kare nibi bikuta mu discipline abakashangukira kiruko gati bakuchimplementinga. So tujya kureba ngo babi implementinga kuce to make it work. Ahubwo abantu wakerebera yuri mu social media mushabukira kukwataho
abantu abaine amaka abantu baruko umuntu bamwapointinga tumushanguke uhine kumurespectinga in whatever form arumu bajuma prime minister bajumuha kuno rero bajuma kuno rero banamboze bajuma CDF. How can you do this and get away with it? N'ikintu kibi munonga nikitumara muno kitinisa. So nawe nyo kutabagarukamu ikibiti kikutamba kibi kunkaje kubanjumire ubareba ntabireme ngo parliament kizwe kuzayo ekikono macyo kwinshi so hati niwe konka kitembe bombe minister umbantu nimbi munonga hati wo waza kukirebera itwa bakira umuntu kibi munonga nikishwaza no kufraza nanema n'amahurura abantu bagamba it's ugly umuntu asheme kujuma ubani PS ubani chairman LC5 ubani CDF ubani ni inspector general police iwo no yuka ujumu umuntu babayane bushuba babitabo and they get away with it. konko mu Uganda hano minister hariho karicha egetandikire na munongo mbana babatwaba is very ugly. We must condemn it. Nyoni condemninga kandi ngambira abantu abayine bushobozi abana barukora ibintu bebe n'abashije bakuru ibintu bibabeke byashishe kitinisa kitu mu Uganda. Wakamwe no muri nguma kwasa controlling the media because icyo kubanza abantu renka bya TikTok kwatwa information ya social media ezumwe ziri authorized ezumwe zine kutegekwa nembara cyane nka government nka parliament kimwe uko kwasa controlling izo social media platforms hati nkoza kore kubanzo reba hati niga of course government neza kutahuye ukare no mburu social media kubagiriye ibitiba byo twabentwanga abantu abakoranga ubururu ni electoral commission kuko electoral commission ni rango bururu ibono rango bwa wisho ine mandate sumbweno amahanga gandi nkagaba harabu amahanga gandi nka America bine mechanism yo kufollowing umuntu rukure bakamupenalizing ninyanguni to Uganda tujya kutamu investment yamani ukure mutwaka revenue yukwata kuzibira umuntu kure cyaro kwenda umushushuro medium. It is very wrong. Harimo no kuzya abantu harimo defamation harimo misrepresentation harimo ibintu bingi bibi munonga so tutekwa kuja kutaho buriyo umuntu bituteganise kandi biteganise yange nikimwari yecho. Hora bensat katsanshonga kumunonga ya tarehe 6 mu Uganda to sentura no celebrating Uganda nyikanye temu n'abanya Uganda emyaka of course at 45 years tarehe 6 kamurikiye kuzahura Uganda korga umukono yeme ya government ziri zinyuma isabengi bari binangwa mwe tuturabire ibiri gite mu gihugu hati kunka chime kwesimira burumwaka chime kuba tugira tarehe 6 government kashoza sente mukaza hantu kwishuke kirecho katiri ya relevance tarehe 6 minister cyo kubanza tarehe 6 mukago kwa kabiri nibuka mu rwabarwana babanduze kutekateka kurwanira yabo gushinge bwihangeri ubatera akabamba kuko mukurijuka mutijuka ubuzare bwitu nabana yinchi urutaroro rukarwana abana yinchi abantu babutosha so tayikijwe cyo mukagungwa mahe nabana yinchi abarwe n'urutaroro n'ikimwe ngo urutaroro ukuru watandike tukatandika turubaki kuko twakanya kandi kutwatene bana yinchi tukata kuje kurubasa ikindi ukwijuke kiriki kine ibintu bije birukorwa n'imfura n'ugamba sente isete tero sente zo kutamwe sente zo kutamuntu zigaruka mu bataka hati umusente zo kuzomisha mu budget ya defense mbashare sente zo kugarira abana yinchi ukubakenure bakenisi umbucyo kapitali na bimwe buri mwaka ntusharaho urujyo ne yo kuzamo hata ubwo mwaka tubiri turi kigezi uyu mwaka gwahwire twaturi yantonde na Buganda area zizari yantonduku hati nushanga abantu batini shomero ushanga abantu batini rwaro
abantu batine maizi so UPDF Engineers Brigade egaruka yo kwenyuma ikorera abantu aba doctor ba UPDF bakora medical camps baragurira abantu kuba kushanga icyaro kirimo problem y'amesho bakora yo medical camp y'amesho ibikintu mwene bakinura abantu ukoreka ubuzari bwitu na UPDF iyarigira umwenare umurego kubagarura nambwe numbiro minister we ni impereza ibi UPDF brigade byokoze CDF akohereza generals be twagenda nabo twateza amashomero amarwaro twahereza bitanda njuka irwaro rya Kisoro tukarehereza operating table musieta y'umurembo gw'amani twahereza imifaratsi abamarwaro twayombekama twahaningo b'amashomero suhati ubusente bakuba bino mwago kuza kucyakara umuntu ari mbindi bawusharaho bagarumbana yinki hata sita mutugenda region by region ukuba participating noma yakabare iturikuza kuzanya inchakare ambanta batirwa amasasi aha mu mbaraha babiri bakanu barugakabara batira firing squad wamini so nabo icyo intekateke kugira ngo celebrating buri mwaka kandi tushoma burusanishi abantu kandi bashomurwa katana abasiramu abacangwa bakashomurwa mukaga itwa abakristo tukashoma enambe mpango y'abakristo tukashoma ahasanda abo icyo tuzaye burusandi ukwenda kukana sendagano yitu no butebekana na ruhanga witu no kutiriza imituma yitu so buri mwaka ntwine kujuka umukago gwitu ubutwatandikire nabana yinki kandi ubutwatandika urutaro kandi tubakorere ibyo kubagarura kureka solidarity neshi ukwatanisa kwitu nabana yinki Honorable Minister habiriho mukago umuhango because tuzenturebaho abantu rushingo bakatinuka namaye turebaho abantu tuza kureba mukago ngo kubagamba ningashaka kwate ko umuntu na n'umusirikare turebaho umuntu na ibirebi na bitahira umuntu gwembuna mutera bakutahira umusirikare umupolisi nimbona abantu umwana yinca mutera umukago kugwabiriho abantu batinuka abasirikare ibi nicyo wantu gambe y'ukujuma umuntu uje uniform wa mutera nubo wakora mushango gw'amani kabo umupolisi kabo wa prisoners kabo wa mahe it is very wrong n'ikintu kibi munonga n'umushango kunkambwe n'ikina nakugambire twin enforcement itari yamani abantu ni bakabire ni bakumu kunka enforcement ni wiki nambwe nkuko nanagambire ibicike ibi kuhenda amateka twine kutaho uburyo kurenga twataha ibiragiro na nengenderwa yo kurenga ngora bihende bamupanishinga bamubonereza n'ikintu cyugwire kandi imirunde mingi umwe abasirikare na wayanezergaho babatera amasasi bafu tugireho incidences ziri isolated abantu kwimuka bakatera umusirikare akabarasha hari incident of batero umupolisi bamutera bamufunza yitaho bashatu nabo bamwita kukano rengo akageza kuri restaurant kana basa kwita abantu kikumi Sungwe niki kigwire umushango wo umutero umuntu uniform n'umushango guri very serious is a criminal offense umuntu w'umusirikare go ya umukwerwana wigita abantu n'umushango umukoto nukorwa tinkwa ndagamba baragira utendeze mukama wabaragira munonga kukani manyangu umuntu yayiterana defendinga tuba kumucyaginga mada tubasa kumucyaginga right offense abokwa it is between his life and those who are attacking him. Abaturikize twine Honorable Minister Bright Ramrama oguno wa yomnyisingiro kandi Minister w'ubuhingi n'uburisi n'ubujubi kandi turentire nshonga nyingi munonga turentire batalesita twareba hakaruru
hariyo kumurika kw'abana n'ibizindi nshonga nkeze zaratugambe nabwo na package yatwinire na munonga mu department nyingasho mu ciciro ko ministry yo kwinjira muri se katsumuka mu kunonga twakina minister utakanoka twishe Radio West kana katonyeza ibirgama premier wanje na kutabaritse mu kamuka cy'ikimeza wa Kenneth Ferguson Studios program nuwamanya kandi twine mukuru honorable minister Brett Ramram ubwo no munyisingiro kandi minister wo hingi no burisa no bushubi kucyaka kwaneja natugamira nshonga tente nshonga nyinyi munonga batana kandi to hari radio kandi tukomeza mu kugamba azini nshonga minister katurebe nshonga ekwate no kumurika kw'abana ibiro bikwezi kumi finale bari kumurika babyongezeyo abo nshobora so azo bohereka kagamba uti mwebikiri mbina ahanso ko cyitse ningashipa kagiye kweza abana well abana baza kumurika ubungamba ni muntu zumbura bikuru bajya mushoboze sente nke mushoboze zikwetengisa mutaka sente mu kushemererwa ukabona sente zo kumurira abana hata kumurika kwahika kandi ruzatsigireyo abana bitu bashomereye mukashabira abazeye bagiye ngo bafuba bahumurira abana babo umbwire bushikire umwana kwari kucerwa kumurika ashoma kubi kwa kucerwa kumurika naye yanga so mukashabira abazeye turebe twagezaho abana twabahumurira umbwire kandi twahereze bishari byabo very good now katseho kace mu department yawe ningasho ministry yawe of course tokarga ntakuvuriza byagurukariye ubaherekaho kandi tugambira aha biju na munonga sub county ziri park watugambira aha mbazwe ngoha so how far nibagenda wahika minister well biju tukataha kachiko nikebemberwa Dr. Kabayo no kugomba biju bya science akana kuro mu African Union we na yemera program yo kubinge bijaruka rwa Africa kuyahumwire yija ka ministry tumwingeje nyire kakosana tati bakora report okuturize kubinge bija byona twine phase zibiri phase ndijo yimutwagitandikire area zezemwe biju nyabushoze umbishike byamburo na munonga abakirire na za national parks nashi amarunduro genya mishwa juju bugarikire so ntweza abarisa umbazi ogurumu kemukwe barkweta desira mesrin ogumbazi uyamba kwitane ngoha sine kampana mu Uganda ya sanga veti bino mbazo gwarkweta tsesetik nuwita biju nengoha nangwa tukuzita munonga ko kandi gwite biju kurungi kandi rwandisa nengoha yitaka biri resistant so tugabire mbazi nkakamanyiso ko koreka barisa muntu basa kwite bijuju tutagiye kubifuhira aho kankazabaremezo ku abantu kari yibiju abantu abo kose mbaze igiye kwite bijuju biri kimwe complete so program ya kabiri turiyo nturonda esente zo kuja kuza umbicho kabiyone binetsetse tukabifuhira kuko tukurengana n'amahanga gato twirira bako ebijuju tibikumanya boundary na shinsharo yitu na Tanzania na Kenya na Rwanda byo nibigenda so mbwe ntwantu bita kuno yantwenda ngo nihangere tushikire nabyo babito buseri so twine nkurengana mu African Union na East African Community yo gukora hamwe kamahanga naho twaterene nejwa umbazi tukagureta tukajugunza tu president akatwe sente zo munundo gumu tuguro mbazi tuyaweze tuyine sente tushashura ba veterinary tushashura cold chain kuko murisa aguro mbazi bagumutera ashushure sente ine banks ibiri ziri kwakira sente zo mushashura mu post banka nari housing finance urabire ubuhabuzi ukurga DVO wawe utwara receipt bija bakutere rente zawe
imyezi mukaga yaho twara rusiti bakutere ushashura bakutere ente zawe so nabo icyo ikigambo cyejwa ntwenda kugimarira aho completely ngo tukagibinga ikikwatere nengo nkakugambira ngo mbazi tubwine kunka tukatandikira kugujanjaza aho kantwenda ngo tutunge certificate irukwikirizwa aha mu Uganda na no munsi zaheru ukurengwa abantu batakija kwanga nyama yitu naramategitu taka abantu kosombazi uguru kubasa kubona ureta kushisha amagara g'umuntu nari kushisha amagara g'amatungo so nabwo icyo imbiro bitari byahare ntuje kugushoboza ko kugemente inguha kwe kugiruma enyunyuke fweragara kandi tegaraka kuzara so nabwo icyo twagemere kemirundi eshatu haza kwanka myaka itane ngo honeze umunsomo kandi ngo hazaho umunsomo bantu mo bampurikize sente zo gushazia akwe sente zo kushiro gwingiza barisa ntuzishushurumo umbazo gwo kwite ngo so nabwo icyo tukigondize kanyera kubashya amahoro marungi president ayusene nagamba aha program zo kutwara ubuhingi no burisa nka business ikikweta commercialization of agriculture hati tunyesire program iriyo ma districts kaga na 8 cyo mucamungi ezakuneze kucyo rwingizo rumu ntujya kuyamba abantu uko batungira ibiyome bikushara silage kunike byo kurya by'amatungo tuyine muzakurazi tuyine mwente tuyine ndijo ka program ya climate smart iriyo tambura na iriyo mu districts no shote ni atana mushanju so nabo program zeza huzuri abarisa n'abahingi ntakatsigara inyuma kuko cyo kwenda gamba ahakurisa impenda hinduka yo bwire ibiri y'amani munonga injura hatitegwiri nitu witi singiro turukubi twine mezo mbizuba bitu madamba kandi ubunyatsi tuwini kukanye ndagambira bampurikiza barikwenda kurisa by'umurembe ko kuboine ekemwe no risente mwe yenjungu kunka wahinga ibyo kurya ekemwe byente no risente 8 so nicyo kimwe ente zitu wo zine zenyankore ukazishingira ibyo kurya nabone zibirya kandi no risente nyingi eka 10 wiya unka eka 10 zo gukora urutoke ukihaho naho yombekire izindi ukashara mu kwinga ibyo kurya ukasigaza eka 9 hati buri eka no yamo ibyo kurya byente ente 8 hati kwata 8 ubazemo emirundi 9 nizente zingaye lot of cows hati no buri umuntu eka 10 no bwene ente katurebe kumtwaro noko nkakashanju na bibiri katurebe ako kanyo kaza America nariba uko kurisa tuwene ente 8 emirundi 9 nurushanju habiri so mu eka 10 nubone ente rushanju habiri hana hakamwa abiregere ente zane zikamwa zitayi 15 izo ni sente nyingi zitasiya buri zo nyingi munonga so nawe kinisha babarisa ntekateke indise yo murembe ikindi amataka tegakukanya abantu ntoyongera abantu ntuziko mu mataka abantu mbeko mu mataka ntugabagana samunga tugacwanyagura amataka tugakukanya kuko abantu bono beyongera kukanya so twenda kurisa abantu benja barukukanya so twine kwindura handisa twine kwindura mihingire yitu tukahingana ibya science so nabwo icyo itukabagurukacya mu witu no kwabura barisa n'abahingi n'abajubi ukure mutwagenda nebyo murembe abo funga byo kurya bitu nko mumaka kana nentase yitu good the catching the minister aho ngara kuko nango takabaraga turiho race ya speakership parliament
hagati ya honorable Ntamunga hamwe na honorable deputy speaker Soma Steywa konka nturayo uwikitinzama kuba speaker kandi nturaho ngo eshayimuza kupasinga iteka ryo gutera ko tukuri gutera ba parliament kurabiho kuba niyo magumuru mujya gutera nka president ubusongo buno bwambo ujye twendera minister we uwa speaker resi nyondi wa NRM Seke Kashitama yatunguza abantu babiri abo katwine karicha yitu sekandi akakora tamuzi ibiri yarekura kadada komere yazisya nangwa yaenda kuremeraho twamwihamu mataho afiri bana ahati twatahoranya uranya yafa wabina mukurataho yazo mu ntebe twaterera tayebwa yabantu yazamu hati ivyo Seke Kashitama ni kora recommendation kugira emitwaro zitu kutuntu twaza yajya ngo aba tubahereze yo tamwendisho uko kibo mahoro hati nyuwe ndi member wa neki kandi ndi member wa parliament ndi also ndi mu cabinet so kutura twashaze rimwe region tuje kubiretera abantu bukati kwenda kugura bitakahiye kunkemirundi mingi karicha yitu sikwe kurete kintu tushakira kandi kuturucyakira twache discussing aho muneke twakirabyamu nicyo so bari abarara bo muneke niho turaterera karu kandi cya president mwenda kutiyo bushobozi bwo gutera president witu we nti nkunda kwebye ngambo kukira twakitandikire tuje kugira tubishobora kuko amato butaka kitandikire aba kurete ngambo nti nkora rugambo kandi ministry mu cabinet tukagize pepe umwe hati nyungambe rugambo rwagambuko aramudatse kamese byantwendera mesa yati haza haruhembazi y'icupuri kandi government ine abahinsa amagombora konkabo tubarebeka David yabane kamese twakane really is it true kanoshango kawacubayeho imbazi y'icupuri rwamo mu bihange ministane kwata hakachiko twacondoza twashanga ngo Ministry ya byamagara ya twire drug authority ya national drug authority imirimo yakagikizamani kandi yatamani mengi ambazi y'abantu yareka yagurukarya hatukasharamo gutwara kitongore icyagurukarya ishubisha kwani kireberere byo kurya iby'abantu nebyente imbazi ya veterinary imbazi y'ebyo kuhinga imbazi byone bya fisheries equipment ibe ni ibikora so turiyo tuza kutandika kitongore icyo kwija kumara hebicupurebe okwena ngo amana twagatankahi abyo kurya ambaziyente imbazi y'ebyo kuhinga na nebyo bujubi your final words Mr. Katwendere ba sebona banyabo ba radio West abaturikize nagira mu cyumwazi yo mukurira kuganiraho nimwe kandi kubashobora byihanga na n'ibindi bantu bambuza n'intekateka yanjye kunka nagenda ntungu mu bishobu ntabarutse CDF abo atare sita kandi musimire n'ibintu ebyakoze rikisoro kabare umucoka cya Kigezi ninchakare ntuza kuba twina abanyakigezi okubiri cyo mukagugwito nabo president njako yo mugenyi mukuru nimba tabarutse abakigezi nintabarutse CDF na UPDF abo imirimo yo kuzire kandi documentinga karikeje rero twatandisana abana bingi ngarikiye sime abantu abampurikize mwena abateye NRM mbaraganitse ngo NRM nito twine manifesto abine manifesto no bine plan zitu nunungi tujya kubahereza tubazumurire rukundo yanyu abo kamutwekira ubwesije na munonga kuterera president na percentage yetu y'amani kandi akasinge umwihanga ryona na no burukumara finally nisima Radio West na Vision Group abo kumanuteza kanya tukashobora ibintu bya government kandi tukayikanisa integeka yitu na n'abana inchi na munonga barisa n'abahinji Radio West ngakatonyeza igampure kandi umwamphura minister witu Honorable Bright kandi atentere nshonga kuri munonga
nshobora kwategine bya bururu nshobora kwategina tarehe 6 nyochero by'ukwezi mukaga tarehe 6 kaburijo tubeneze birungi kandi yashobora munonga ngo nekinshunga tushimye kukisimira abo kuba nibabani bishuka akakwate umukago ogwagira hagati y'umusekare wihanga hamwe n'umuntu waburijo so nekinshunga tushimye kwisimira kandi yajya ngo cyo cyonka no muringo gwo kugarra abantu mbwene babaze batorana mu region bareba district bagenda bagira ikintu cyo bakorayo nkishumuronkeri nkirwaronkeri nabwo no muringo gukora sente z'umushoro ukubasa kufise ubuhereza icyo ni ikintu cy'imyonga kandi shima kukisimira kandi tunda kusima UPDF tunda kusima Uganda tunda kusima president na honorable minister na babarimo abantu bamwe abarwanira ihangeri okushika aho Uganda yakirizo tunda kubasima minister katsumka mu system cyane baro disconnect chat njye mweza wa Kenneth utakara katwije mugubera